Ngizothanda ukuthi nginibingelele ngiphinde futhi nginamukele khona la kuZimi Live. If ufuna nje ukuhlezi updated ngezinto ezenzeka khona eMzansi, ungakhohlwa imbuyelo ukuthi usubscribe kule channel and uphinde phela uclick ibell ukuze ube updated mangikhipha amanye ama-video. So kule video ethu namhlanje mbuyeli ngizokhuluma ngeMbewu the Seed edlala ku-e.tv. If umthandwayo ke iMbewu the Seed mbuyeli, lezi indaba engikuphathele zona namhlanje ngeze kujabulise futhi ngeze kuthokozise. Kunendaba ke iriportiwe ukuthi iMbewu the Seed bayikhanselile. Baveza ukuthi iMbewu izogcina ukudlala ngayo lapha inyanga April eqaleni kwawo kuApril. Abashongo ke izathu ukuthi ingane iMbewu ikhanseliwe. Khumbula imbuyelo ukuthi iMbewu ina 5 years idlala khona kwa-e.tv yaqala ngayo lapha unyaka 2018 ngoApril. So izophinda ke futhi iphele ngayo lapha inyanga kaApril. Bavezile ukuthi kune show entsha ezoyireplace ke yona iMbewu. Into ebhlungu ukuthi asazi izathu ukuthi ingani beyivala ke iMbewu kodwa indaba impela zisho kanjalo iMbewu ikhanseliwe ku-e.tv. Izoke indaba ngembuyele ngikuphathele zona lezi impela ezitrendayo, but ema khona information engitholayo nje yanele ngizobuya ngizoku-update ngikutshela ukuthi ingani ikhanseliwe. Cela ungakhohlwa ukuthi ulike le video engithi nje danke ngiyabonga.